Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubule khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke futhi uciphe notification bell ukuze uthole ama notification ke makukhona ke ivideo sifakayo. Hayi ke bafethu ke i-draw ye Nedbank Cup isiphumile ngempela ke kulona ke usuku lwanamhlanje ke i-draw ye last 80 kuyona ke i-Nedbank Cup njengazokwethulela yona laphana ke yona ke le draw ye Nedbank Cup plus 80 imi kanje Stellenbosch sobhekana nayo ke laphana ke i-Kaizer Chiefs bese kuthi ke laphana ke i-SuperSport United ibhekana nayo ke laphana ke i-Orlando Pirates bese kuthi ke laphana ke i-Marumo Gallants ibhekane nayo ke laphana ke i-Durban City bese kuthi ke i-Mamelodi Sundowns yona ke izobhekana ke nelodwa lalamaqembu abengadlalanga ngenxa yinkinga ke zayo laphana ke i-Royal AM sigabala yona ke i-Royal AM kanjalo ke ne-Milford FC kanjalo ke neSekhukhune United. Kodwa ke engikuzwile emayelana ke nayo ke i-Royal AM ngathi ke izodayiswa impela ke amathuba maningi ukuthi ke yona singayiboni iwudlala ke iwona ke lo mdlalo. Kodwa iMamelodi Sundowns ngicabanga ukuthi ke likhona iqembu elizokhethwa kulawa ke esengiwabalele i-Milford FC kanjalo ke nayo ke laphana ke iSekhukhune United. Impela ke bafethu ke i-draw imi kanjalo. Make sure ukuthi uyalike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe ahlangabezane kwi-video elandelayo. Nisale kahle.